inaanzia ndani. Kiburi inaanzia ndani. Biblia inasema mbele ya uharibifu destruction iingilie mtu, moyo wa mwanadamu inaanza kujifanya nini? Kujivuna. Hakuna mtu mwaliingia mzambi, muprobleme, mushida, mukutengana na ndugu na rafiki kama moyo hayajivuna. Kitu cha kwanza kinaleta moyo mtu alikuwe detui, ya kwanza ni majivuno ya moyo. Mwanzo ya ndoa kuharibika, haiharibike tu mtu alifanya. Mwanzo inaanziaka ndani. Sasa pastor ombeni anaanza badilika, kenye kitaanza ndani ndio ataanzia. Mimi siko tena n'importe qui. Fulani haizi nisemea tena hako. Kwa nini anaweza nitombokea tu vile kisa nataka? Kwa nini mie tu? Moyo ndio inaanzaka. Kila mwanaume mwanaanza haribika anaanzia mroho. Kila mwanamke mwanaanza haribika anaanzia mroho. Bila tamaa, Biblia inasema tamaa ikichukua mimba uzaa zambi. Zambi kisha kukoma inazala mauti. Hakuna mwenye anafanya zambi na hayatamani. Hakuna. Mwanzo ya zambi yote wa Kristo wasio ni kutamani. Mwanzo ya upungufu wa kiroho inaanzia kutokuomba Mungu, ndio unakutana kesho na hamu ya kwenda muibada inakosekana. Ilianzia ndani. Unakuwa unasema kanisa ndio ni. Pastor atanifanya. Ukisikia tu roho yako ilishakuwa mafu. Elewa kwamba umeharibika. Mtu kuwa mafu, mie siwezi kosana na mtu na nilale na amani. Unakutana tu hataya nilomba msamaha. Mie peke nishatafuta amani. Juu ya nini? Moyo ndani ingali mzima. Ndio maana mimi sipendake na kuwekeana makonflikt kuroho. Juu moyo wangu ingali mzima. Sipendi ni andomaje, sipendi ni iue, sipendi ni imalize sababu ya maproblemu. Watu wengi tuko na washauria, mwache pombe. Wewe unaweza pombe ukiacha unanifaidisha nini? Shako anaimba, acha tangu niliacha pombe nilishaangara. Na wewe acha pombe unifanane. Wewe ukitaka ulewe, mimi sina shida. Mimi niko tu pastor wa kuleta mashauri. Ni injili, uwezo ya Mungu kwa ajili tayarisha babako akukua, mamako akukuya, wewe haukukua. Ni Mungu ananiinspire, sema hivi, mwatakimbia silo, wende makanisa yako mingi. Ipo siku kama ni neno la Mungu niko na ubiri hapo, utalikutana hata Nyawera Kotaima. Utalikutana hata Goma. Utalikutana hata Kishasa. Utaikutana hata Kigali, utaikutana Mchumbura. Utaikutana kote kama ni neno la Bwana. Hata kwa ile Facebook na TikTok, wewe uangalie, utakutana. Nini watumishi niko wanasema? Tuko na kuwa na ubiri hapa, watu wananidenikre, bakunichamba, bakunikritike, bakunisema jinsi wanataka. No problem. Sema vile unataka. Kuna neno moja niliongea hapa, watu wakaongea sana. Lakini juzi tunaikala na bibi yangu mnyumba, mimi naingia kwa TikTok, mimi nakutana nako Gabriel Tikiko. Naye anaongea vile vile. Nikasema, Mungu kumbe unakuwaka mkongo yote. Kumbe uko mdunia. Niliwaza mie tu ndio mimi na halabukaka. Na wakoma naye tena referent mkubwa huyo na halabuka. Haiko kuhalabuka, anaongea vitu vya msingi. Ndio maana Wakristo wakianza kuneglige pastor, elewa kwamba roho ya destruction imeingia ndani. Ukiona roho yako inaanza chambua mafundisho, pastor anasema hivi, wewe unabeba hivi. Mhubiri anaongea hivi, wewe unabeba hivi. Unanungunika kwenye elewa mama, shetani alishakuingilia. Nguvu za maombi hauna tena ndani. Nguvu za Mungu haziko tena ndani mwako. Haziko. Nyinyi mnafikiri mtabarikiwa maisha, baraka zitashuka tu ku plafond na tunakupata tu tuliingia mkanisa. Hapana. Mtoshe ile mchinga mroho. Inabidi atua maisha, na kama hauna roho ya unyenyekevu, hauna roho ya Mungu ndani, hautafikia mafanikio mwa hii dunia. Hautafanikiwa. Wa baba, acha kiburi ya kuwa baba. Jishushe ili ufanikiwe maisha.